Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Cristo pagallita huyaypi katirashun. Imashinami ñuka yaya ñukata huyan. Chasnallataqmi ñukapish kankunataka huyani. Kankunaka chasna ñuka huyanaqlla kawsashpa katichiklla. Ñukaka ñuka yaya mandashkakunata wakichishpami pay huyashka kawsani. Chasnallataq kankunapish ñuka mandashkakunata wakichishpami ñuka huyanaqlla kawsankichik. Kankuna chasna kaqpimi ñukaka kankunamanta kushikusha. Kankunapish chaymanta hatunta kushikuchunmi chasna nini. San Juan 15, 9 manta 11 kama. Pipish ñuka mandashkakunata chaskishpa, chayta kazugmi ñukata huyashkataka rikuchinga. Ñukata huyaktaka, ñuka yayapish huyangami, ñukapish huyashami, payman rikurishami nirkami. San Juan 14, 21. Shinakakpika, apunchi Jesucristota chaskishkamantaka, kunanka payta katijkuna shinata, paywan kawsakuychilla. Colosenses 2:6. Mayhampish, Dioswanmi kani nihka, Jesucristo kawsashka shinallataqmari kawsana. Primera de Juan 2:6. Kaykishkakunapika, kishpichi Jesucristo ka shuk hatun mingaytami, krihkunaman rakin, katina, manakashpaka, katirana paypa huyaypi. Kishpichi Jesucristo ka ñukanchik krihkunapi mishuyan, paypa huyaypi katichun. Imashina, kishpichi Jesucristo kaninmi, paypa huyi katinaka, krihkunapaq makipi kashkata. Imashina, mayhan kay pachapi huyachun nishpaka, imatapish miruran huyashka kankapaq nishpa. Mayhanpaq huyayta chaskisha nishpaka, tukuyta miruran, mashkanmi, huchuyanmi, chay huyashka chaskichun. Allita miruran, shinallataq tukuyta miruran, pay chaskishka kankapaq. Chasnallataqmi krihkunawanpish. Cristo Jesuspa huyaypimi, huchuyashpa katirana kanchik. Allita rurashpa, shinallataq paypaq ñawpaqpi alli kanata mashkashpa. Chaypaqqa paypaq mandashkakunata kazushpa paqtachishpa. Cristoqa tukuy horasmi huyan, paypaq huyayqa tukuy horasmi chaypi kan. Chasnakaqpipish, kikinpi ñukapimi, chay huyaypi purina kawsanaka. Mandak Diospa huyaytaqa manataq riqsitukushun chaskitukushunchu, paywan mana purishpaka. Cristo Jesuspa huyaypi katiranqapaqqa shuk mandashkami tiyan. Chaymi kan shuk hatun ejemplo. Cristo Jesusllata. Payka alliti Diosta kazukmi karka. Chaymantami yayapaq huyaypi payka katirka. Paypaq kazushkatami rikunakanchik. Paymi ñukanchikpaq ejemplo kan. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachangapajka. Correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.